Kidam tang bosik ni phai kre hinier ni Karbi Anglong Autonomous Council MSC kiligang thek paklang det pen phi constituency inquira trok along sutami BJP asong hai pon erlo bangso phi pinian cheklo e John Sosia phi team Karbi Anglong chief mate CM Dr. Tuliram Ronghang a team along bangkre ke thomatuma phan executive member arpu pek ponlo Pini bangso team Karbi Anglong arlo mate Karbi Anglong Autonomous Council kang ni ponjia phan pura EMR pu ke pek pon bangkre ke thomatum lake MSC Richard Tobi MSC Rite Singh hi MSC Lun Singh Teron MSC Kangbura Kiling MSC Madhuram Lekthe MSC Billy Mohan Khaklari MSC Mukut Mahanta MSC Surjo Rongphar MSC Dioping Maslai MSC Prabha Chandra Taro MSC Mongol Singh Timong MSC Rina Terang Pilapen MSC Amar Singh Tiso lakaddo kawe bangkre ke thomatuma phan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang re dengpen amethang methang angkhoi paching ni ponlo Bangso ahut EMR pu kelong dona bang photum Jasemet EM Richard Tok bipen danglok EM Rite Singh hi EM Lun Singh Teron EM Surjo Rongphar tumpen danglok EM kelong dona tum an CM Dr. Tuliram Ronghang aphan ka choro pajirsi ke wangjirni rada pharman ke mesen pen ke claim pi ponji aphan lapen CM ahim pen ajat asai kamle nang pi setami ning aklong pen ke deng dunja aphan aning alam the chepaklang ponrenti Sasar pini nang li labang so EM arpu kelong nang li life and first time lo pini posi nang li labang first nang li maban security pini prangsi nili akiru kipi alam the bang la hello itum Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma apen Assam BJP President Babes Kolita apen tum kaching hong nai dynamic leader Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang ahirjome akang hon pena joksi pinili first term ahut ke longun de los non second term ahut nilifan EM nang kipipon apot ninga klong pen lapen duar baguri rat hoi pen se akiru pilo lapen nili pini EM ke man long athike nilifan duar baguri arat akang hon akajin so alang tum ahirjome nilifan nang pahai dun sinili EM arpu ingi dunong lo lapen la so ke claim ke dam thek pan mi thek je fan ni duar baguri rat fan si panong lo te la pusona le ninga ma thado ma je ni la bangso department na pi sonte ni lanso se rada phan na le ninga ha department me se na department na le ninga ma thado department alam nili pudam de itum Karbi Anglong chief CM Dr. Tuliram Ronghang alang li chini komada fansi department PG ke pipen ke klempon thek pa meji paprang pon thek ji Karbi Anglong rat fan ansu se kaching hon pen development a hin na purivorton po alam thipen alang li chini po si nilifan ajat a subject lenang pistame nili alang li leadership long ke klem dun thek pa mi thek ji fansi nili kai tame inghong mate ready lo lapen arjab dun po ke klem dun ji fan department long lok kita first ke claim pon change ko pilo rada phan duar baguri rat duar baguri rat fan ke nili kata ke thandu lapen ganing je do lapen isi bang ke lailo nitum tuar melang lapen education ana hala so bang akenang sodu communication lasini first priority ke lailo je tuar lapen education ana bang jase itum ke porhinat papipik longing koira trok ang bompen duar baguri bang ke last constituency lo posi ke porhina same itum che thekpon long literacy nat masame kopse aposi thegan bang ke ni priority ki pipo impan lake education lapen la tuar melang la ka doko bi fan ninga klong pen claim yi fan sini bori po thank you so sir na li pini ke sininga ro beta lo Karbi Anglong arat phanta no madiara ta phanta na li khang ju ma pasta si pini la bangso na li lifelong executive members ke first time lo sina tomat phansi first ke priority pu kalilo se nilifan kadu we nang charap nang chinghon I hear zume ke do na tuma phanta nilihin pen choroik lo ninga klong pen lapen itum Karbi Anglong Autonomous Council CM nili tuma phan Karbi Anglong ara tuma phan towar ke me paklang ponangji claim ponangji kupisi
kam claim la pen ki messenger phan ni tom phan so a responsibility nang e pipot nili alang li phan nomati homosti kadu we arat pen alang li phan ta ninge klong pen chorolo la se alang li long ni tum ki claim ki dunji la pen ke charlie dunji phan na pen rat phan mesena kam asai deng ponsi rat ale kam be claim panji phan ke nili matha pon no nang li pini la pusan jungju ten ke matha do ma je la bang so department in du ban na pon so ten hela pu ke matha pu ke do pusita melo ilito make hoy dak cm tuliram rong hang alang li ko pi man nga pin khat pon le nang pin khat ateng pin si claim pon po la se ke thekele le sita melo alang li nang than pon wekji la se la nai pu li lo la se alang li nang pc ta melo kupia department pc kam claim thegi ma alang li la ke chini pa meka la pen alang li nang pi ateng pon si claim pon po jata Fransi ni tung karbiang long life in congratulations are again one against si nali kita tang tang system nang li yen long pon non tang system nang li thot iem a che long pon sila so ko nang li ma first ke ru Fransi ke nili noneli tu masiem Dr. Tuliram Ronghang sar Fransi churu po ke damtang 2017 hala so huta lang lining kan thom aphan nili phan em nang pon lo hala so ta ke hai bang ke 24 sita non bang ke 26 sang bang ta puthot nili phan em nang na pon la si alang li phan mane nili ninga klong mate mohamaya rat hoi pen alang li phan churu lo alang li em nang pon chot kali tiket na pi hut sita me alang li nili phan ardap dun thip asi non sita alang le nile phani se bisas masi tiket la pen nang pa hai ang deng em nang pon landa ke claim pot nili alang li long ajat akisung mane akime ho sita me age no ho sita me nili alang li long chirap tun ji arjap tun thip ji nang li jung men ke matha do ma je ni la bang so department le ni phan nang pek pon asonte ya nang li ning ke matha ke du sita non nang le tuma long lang than thelo la bang ke mane non em nang pon det nilia mohamaya rat phan chelang pon long pu hala bang si ni kang sam ke the nai bang ke lala cm hin pen kopi ma department kopi aja aja le nang pita nili ke deng pon po la ke accept pon nili ke athe long ko ra throk homo si pen di nang le tum long ko ra throk ta bjp party high at lo la high at dang bong ta yem nang kang wai pon hala bang sa ke the la Ujung dah ya deh. jok Yang ni pak. Fransi ni tung karbiang long life in nang li phan ko puthot congratulations Tinali ke aprang ke hai ro system e em lo non system e em lo so se uthoda ko nali phan la congratulations na si ke labanso nali non uthot em han ka ni tu lo labanso kan ni tu lo tu tha ya ma si first ke ro Kecengsi na tum karbiang long life da pen ke bang pot churu parlo. Lalu lasina tum karjulam the long pulung te nili son se ni po tum kecengsi tum karbiang long tim karbiang long halidar ke hoy Dr. Tuliram Ronghang alang le phansi churu pa jering tung alang li kabor I ajoi nei sinile phan puthot dim nang ke pek pontu dimaklong nang pi pontu lo la pen alang li long puthot alang li ke claim ke damolong ke kam si ke chiodun pen ke claim dun long awar sai nang pi pot alang phan puthot churu lo an pars tame tum karbiang long East Karbiang Long, West Karbiang Long district itu parti BJP phana churu pa jeri ingtung lo la pen part me itu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma athi alang li kecheng pen nil phan parti long claim je phan wang jui noi punang pu ani pen kai ke tan nil phan birta rang chen pen pinia ni an dak nang pang ni dun long ba tim Karbiang Long nang thap dun long galang li tais inut akhir jumi nang pi pena joni sinili pui pusilo la se non kado ko ya akhir jumi long lo la pena ko an part me borjana ra akhir jumi nang pi pensi pini la bangso ang hoi ba bangso hem kang thir long puthot ke chewang thu pen rat sai ki klem pon long ye phan aja kong ke long mate awar sai ke long ke la se churu pa jero lo kadoi tum phanta Fransi nali phan puthot labanso ang ko lagtan ngai thai chulong ko ni ngai ko kan churu lo kan congratulations le tum karbiang long life team hin pen ini nang li labang so aku puthot ang hoi chulong pon le Fransi ko ma halo
Churu lo ne aprangsi itu ma Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Ronghang alang lipan si aprangsi kalang lipan Churu parpik lo lahai pini nepan ako Executive Committee anghoy daito CP apot unan nilihin pen daito cepalon dia farman ne boripo alang lia direction ateng tim Karbi Anglong itung ke mane alang lia dream ateng itum Karbi Anglong Autonomous Council rada tuma farman all round development of farman alang li si mane vision du alahai vision fulfill ya farman ke itum executive committee members ie matum da alang lia ben itum mane kadugawe jarab dun nangpo lasi inuda alang lia executive body long mane ne phanda indak farman alang lipan ne churulo lapen ge ituma honorable chief minister Assam Dr. Himanta Biswa Sarma alang lipan da nilihin pen churulo lapen ge party presiden itum Bopes Kolida Tangoria alang lipan da nilihin pen churulo nilai le department ke jada department le piseda lage mane itum palon kurinak po lage mane kemane kelide kemane ke lai mane department ke mane ke claim work nak po lage lalo lage thank you News Report Longsadaring T Karbi Anglong Live